No, tento vlog bude trošku pokojnejší, bude menej ľudí, iba vo dvojici. Kde sme momentálne? Na zdraví. No, ona si už dala pivko, lebo... V meste tisícich okien. Spápané všetko, až na paradajky. Paradajková kráľovna. Prvé? Hotel number 1. Wow, very nice. Dostali sme náhradný hotel. Welcome. Dúfam, že aj welcome drink nám dali, nie? Práve prišiel Ronaldo a Georgina, no tak ako... Hoduje kartu. Kar? Tu. Brejnou, deň 2. Boli sme v hoteli Sarande, Deluxe restaurant, nemali sme aj pizzu. No a teraz ideme po raňajkách na najznámejšie miesto Ksamil, ale prvé si dáme typické albánske palacinky, ktoré vyzerajú jak šišky. Ideme ochutnať, hej? Veľa rozprávaš. Koštovka. Je to celkom prázdne, tu by mal sedieť plavčík. Nazdar. Ale je to úplne, že mimo sezóny už. More je stále teplé, čiže choďte tu. Určite. Nasledujúca zastávka Ksamil, asi najznámejšie miesto v Albánsku. Ideme k ruke. Aha, už vidím. Parking slot. Let's go. Ditëm ku më të se ike Zërin të shpirti ma fike E kondi ti nuk e në mu Ti shkove Në qytet tjetër ndodhe Dhe gjismën ti me more E kondi nuk vjen më Kur ti më the se ti ike Zërin dhe shpirti ma fike Zërin dhe shpirti ma fike Vlastne až teraz nám tvárilo, že tento majak je Korfu, čiže tie zadné ostrovy už patria Korfu 2 roky dozadu. Sme sa potešili. No, let's go. Na zdravie. Ja zase. Na
ďalšie šťastné kilometre. Zase mňa super. Daň šoferov. Dneska ďalších 300 km šoferovania. Už je čas prezuť gumy. Idem po auto. Pit stop. Pit stop tam bol. Bože, pomôžte mi, že toto sa už nedá vydržať. Proste v kuse spieva. Už ma boli hlava z toho. A čo ešte si teraz spievala? Kláranie ma topánky, kláranie ma topánky. Bože. Kláranie ma topánky, kláranie ma topánky. No poď. Kláranie ma topánky, kláranie ma topánky. Klára už má topánky, Klára už má topánky. No aktuálne sa nachádzame na Blue Eye. Simka. Mám zelené. A je vidieť, ako voda miera zo spodu. Je to veľmi pekné a hlavne hĺbka je, nie je to vidno, ale má to okolo 10 metrov určite. Je to brutálne hlboké a zároveň priezračné. Stojí tu za pozretie, aj keď 20 minút je dosť dlho, 25 chôdze, ale je to krásne. Koliko dugo mi glumiš poštenje, a spavaš pored nje i nosiš ruže i bombonjere i laži skrivene. Koliko puta sam rekla da nisam ja jučer rođena. Ili di drugo, ili voli ko muško, treće mi ne treba. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Platila za sve, a nisam bila kriva, ovo mi je kazna jer sam voljela. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Generale moj, ti pucaš od civila, gledaj me u oči kad me ostavljaš. Dobré hry. Kompocujíc. No toto je naše ubytko. Toto je naše ubytko. Toto je naše ubytko. Tak. 44 eur na noc pre dvoch. Koliko puta sam čekala sama, To si lákavo. jer sam da diraš i nju, a i mene, tim istim rukama. Toliko puta sam rekla da nisam ja jučer rođena. Ili di drugo, ili voli ko muško, treće mi ne treba. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Platila za sve, a nisam bila kriva, ovo mi je kazna jer sam voljela. Práve sa nachádzame pri bazéne, tu je naša izba. A ideme nájsť večeru. O 8 večer. Sú tu krásne slamené slnečníky, zdobia ich palmy. Tu môžeme vidieť krásny areál, kde sa môžu počas sezóny solniť zákazníci z celého sveta. Nasledujte nás. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Platila za sve, a nisam bila kriva, ovo mi je kazna jer sam voljela. To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Generale moj, ti pucaš od civila, gledaj me u oči kad me ostavljaš, ostavljaš. Už ideme preč, no. Ti bude smutno? Áno, Pekné, nie? veľmi pekné. No. Naše povstanie. Hej. A hlavne majiteľ bol úplne úžasný. Čiže... Co viem, možno sa raz vrátime.
posledná zastávka. Simka trošku ožila, keď videla toto. Takže ideme na západ slnka trošku pozrieť. Pekné. Pozrite, pekná hladina. Farebné more. Pozri, a tam sme mali ísť reálne. Ale na IGčko nás poslala sem hore. Nevadí, o to lepšie.